Ajunan kentongan ate, ajunan nabi sesongce, ajunan sonara papada ate. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masih bersama Baju Sound Banjari Kampus Yu Al-Musta, kantor nanti saya membuat jangan seterjana. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, karena tresnana panutana ummah sadajana. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, karangga resana panuntana ummah sadajana. Ajunan kentongan nate, ajunan nabi sesonce, ajunan sonara mapada ate, ajunan nabi semulje panutan ummah sakeje, kalaban ngarep deka syafaat. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, karangna tresnana panutana ummah sadajana. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, karangna tresnana panutana ummah sadajana. Bersama Kiki Production, Anissa Audio, kepunyaan dari Bapak Kades Benasare.
ajunan nabi sesoce ajunan sonara mapakeng ate ajunan nabi semolje panutan ummah sateje kalaben ngarep dekat syafaat ya habibi ya Muhammad ya habibi ya Muhammad kerang tresnana panutan ummah sakejana ya habibi ya Muhammad ya habibi ya Muhammad kerangnya resana panutan ummah sakejana ajunan nabi sesoce ajunan sonara mapakeng ate ajunan nabi semolje panutan ummah sateje kalaben ngarep dekat syafaat ya habibi ya Muhammad ya habibi ya Muhammad kerang tresnana panutan ummah sakejana ya habibi ya Muhammad ya habibi ya Muhammad kerana resana panutan ummah sakejana ya Rasulullah ya Muhammad. Masih tetap bersama kami Majelis Selawat Banjari Gambus Nyo Al Bustan. Kita coba dengan versi Gambus Kabule Belian. Allahumma salli ala Muhammad. Anissa Audio juga Kiki Production. Selamat bertugas pada sore hari ini.
Bajari Kampus. Yeah. Allah Ta'ala Omku sangat maha kau besar. Sayyidina Nabi Muhammad alam dunia. Nabi Muhammad sentang makhluk sepaling mulia. Saat dia di alam pas terang saja. Saking merasani makin banyak selopa. Ajal nanti ibadah mengkuda ke Allah. Coba apa pak resa are nombok dunia. Tak eng alba napa coba karena dia. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Satu persembahan versi Kampus Kabupaten Pelian. Allah Ta'ala Omku sangat maha kau besar. Sayyidina Nabi Muhammad alam dunia. Nabi Muhammad sentang makhluk sepaling mulia. Saat dia di alam pas terang sadanya. Saking merasani makin banyak selopa. Ajal nanti ibadah mengkuda ke Allah. Coba apa tempat besare nombok dunia. Tak eng apa napa coba karena dia. Palai purnau salawat dan kanjeng Nabi na. Seiar peneka jom setang syafaat. Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Ayo. sayyidina wa maulana Muhammadin. Kata sering semolja Bapak Kalebun Sarwidi. Berangkat Bapak Kalebun Banasareh lagi. Ada matang yang golak meningkatkan majlis selawat al-Bustan. Allah Ta'ala Omku sangat maha kau besar. Sayyidina Nabi Muhammad alam dunia. Nabi Muhammad sentang makhluk sepaling mulia. Saat dia di alam pas terang saja. Saking merasani makin banyak selopa. Ajal nanti ibadah mengkuda ke Allah. Coba apa tempat resa are nombok dunia. Tak eng apa napa coba karena dia. Palai purnau salawat dan kanjeng Nabi na. Seiar peneka jom setang syafaat. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Satu persembahan. Bukan salawat. Konkator setang tembang versi Gambus Kabunda Pelian tadi Bapak bersama Ustadz Hasan. Majelis Selawat. Lanjut. Yuk al-Bustan. Nanti pun apa Ustaz? Reng abini dua arasa swarga tobuk di setua ngale kasing oda reng abini dua arasa swarga tobuk di setua
ngaleka sing udah siang neng elau malam neng edeja pokok bisa adil beri belanja siang neng elau malam neng edeja pokok bisa adil beri belanja mereng ke Satrono. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. Baik, satu persembahan versi gabus Asal ayo dulu Belmo. Al-Bustan. Yo Al-Bustan. Reng api di dua rasa suarga tau bukti senua ngeleka sing uda reng api di dua rasa suarga tau bukti senua ngeleka sing uda siang neng elau malam neng edeja pokok bisa adil beri belanja siang neng elau malam neng edeja
tepat. Abinia 2, telok sampai 4. Allah Ta'ala rengkong atur tepat. Sekut napor irit terak serah. Kalau belum Jumat aja mau capek. Sekut napor irit terak serah. Kalau belum Jumat aja mau capek. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo, Terima kasih Habibul Hajat keluarga yang berbahagia. alake panyanyi lakar nyaman ongkur. Penmalam alat toh mangkat entar dapur. Alake panyanyi lakar nyaman ongkur. Penmalam toh mangkat entar dapur. Oleh masuk kamar pas mate lampu. Saya bini ranjang aku bak minta dapur. Oleh semalam mate lampu. Saya bini ranjang aku bak minta dapur. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya, masih tetap bersama Johan Ustaz. Sampai 3 hari, takut 3 takut. Aduh sengak, jabit abi. Bulan sedeng, bulan benereng ganteng. Rabah bulan sedeng, meski kolek gula jelek, tapi orang ngocak seneng. Meski kolek gula jelek, amin ku tepi ngocak seneng. Janganlah marah-marah, janganlah marah-marah, lama-lama.
jatuh hati, sudah banyak bukti. Gadis jatuh hati, sekali pandang ambil kutufi. Gadis tak mau pergi, sekali pandang ambil kutufi. Gadis tak mau pergi. Janganlah lama-lama, janganlah lama-lama. Terus Jambuan bebena pereng, caca kebaya tabi. Ca gangguan bini na oreng, bila ape sakotu ekabi. Kamekasan acalana, meleparot kajuna odi. Duker peker apa carana, mak letak notop celana tibi. Arwah depak ada dasar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cocok carang bersama Anissa Audio, Kiki Production. Mas Amin Lutfi juga Sri Wardani. Jambuan babana pereng, caca kebaya tabi. Gangguan bini na oreng, bila ape sakotu ekabin. Jambuan babana pereng, terpalotan edi tobi. Gangguan dina oreng, letak teti setan di odi. Dari kanca atina, ya amin tuan rumah, amin tut sini ka asmana, saporana, salah lopot nyon sapora. Iki lo Albustan Mak Nyus